بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المبادرة إلى الخيرات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugünkü temamız yaxşılıkta jarışu turasında. Allah subhanahu wa ta'ala Baqara suresinin 148. ayetinde aytadi: Fastabiqul khayrat. Yaxşı işlerde jarış qila deydi. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Allah taala aytadi, mana ushul jer jarışa turgan jer deb aytadi Allah taala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: Badiru bil a'mal. Yaxşı amallarda jarış qila deydi. Fitanan ka qata'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya rawahu Muslim. Uşunda bir zaman kelip qalat, adam balası kechinde musulmon bolsa taң atkanda kafir bolup qalat. Adam taң atkanda musulmon bolsa, al adam kechke barıp kafir bolup qalat. Özünün dinini dünyanın bir qaysi bir mata üçün, qaysi bir kereksiz nersesi üçün satıp salgan adamlar bolot. Oşol zaman kelgen geçeyin amallarda jarış qila dedi Peygamberimiz. Yani adam balası musulmon bolup turup kafir bolup ketişi oңой bolotuna zaman kelet eken da. Oşol zaman kelgen geçeyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, yaxşı amaldardı köp qılıp qalgıla deydi. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: Ja'a rajulun ila nabiy sallallahu aleyhi ve sellem faqala ya Resulallah ayyus sadaqati a'zamu ajran. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip soradı: Ey Allah'ın elçisi, qaysıl sadakanın ajrı çoğun dedi de. Qaysıl sadakanın ajrı kövraq dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: En tasaddaqa wa anta sahihun shahihun. Özüň densoğluň çyn bolup, jana özüň muhtaç bolup turgan bergen sadaka bolu eň jakşı sadaka dedi. Yani jakşı amallarda jarışı degen kanday? Tuğanlar, hazır mına Ramazan ayında oturabız. Biz jarışaylı namazlı köp okuda. Biz jarışaylı Kur'an'ı köp okuda. Biz jarışaylı sadakanı köp berüdü. Biz jarışaylı ihsanı köp berüdü jarışaylı da. Sebebi bu jarışı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarında ayabay köp misallar keltirsek bolot da. Umar radıyallahu anhu sahabalara Peygamberimiz höküm bergende sadaka toptogonga. Umar radıyallahu anhu üyündögi bolgon baylığını jarımını alip geldi da. Misalı 1000 so'm bolsa 500 so'mni alip geldi, 10.000 bolsa 5.000 alip geldi deyli. Bolgon baylığını jarımını alip geldi da. Oşonda Umar radıyallahu anhu alip kelgen baylık ayabay köp ele. Biroq Abu Bakr radıyallahu anhu alip kelgen baylık Umar radıyallahu anhu alip kelgen sadakadan kölömü az ele. Biroq Abu Bakr radıyallahu anhu'nun bergen sadakasını Umar radıyallahu anhu qarap turup oylady, muna men bugün Abu Bakr radıyallahu anhu'dan sadaka berүүдөн aşıp kettim dep oyladylar. Kim bilse Abu Bakr radıyallahu anhu üyde bolgon baylığını alip kelgen eken da. Üyde emne kaldı ya Abu Bakr degende üyde Allah jananın elçisi kaldı degen eken da, subhanallah. Yani sahaba radıyallahu anhumlar alar jakşılıkta jarışat ele. Hazır günde siz menen biz emnede jarış atabız? Üy kuruda jarış atabızbı? Kimin tamı büyük bolsun oşonda jarış atabızbı? Je kim eň jakşı maşina minsin oşonda jarış atabızbı? Je jakşı amaldarda jarış atabızbı? Oşonu qarap koylar. Biz dengeli düşüp ketken bolsa kötörüşübüz kerek eken da. Jakşılıkta jarışı degen uşu eken da. Misal bir adam 5 mal namaz okady. Bir adam 5 mal namaz okup tünü tahajjudga dagı turadi da. Bir adam bir Ramazan ayında bir jolu iftarlık berdi. Je olsun bir dosuna iftarlık berdi. Başka bir adam 10 dosuna iftarlık berdi de. İftarlık degeni misalı bardyk jamaatty je olsun aylı çaqılıp bermez eken da. İftarlık degeni misalı jakın jürgen dosuňuz bar, jakşı gören akeňiz bar, biröөнün Ayşe atasy, biröөнün Ökül atasy bar. Oşolordu dagı çaqırıp mümkünçülüğingizge jaraşa 1000 so'm, 2000 so'mluk bazar kılıp kelip alarga da iftarlık kılıp berip koysaňyz, Allah esep kötöröt eken da.
Qancha odamni iftorlik qildingiz Ramazon oyi ichi misol eseplaydigan bo'lsak, bir odam aytadi men 5 odamni o'z ochirdim. Bir odam aytadi 10 odamni, bir odam aytadi 20 odamni. O'shantib yaxshilikda jarushu oyinda o'tiradi ekanmizda. Yana o'shandaylar Qur'on o'quv oyi bu oyda. Sababi bu oyda Qur'oni Karim tushgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini aytdik. Payg'ambarimiz Ramazonga cheyin Qur'on o'qiyotib, Ramazonga kelganda dag'i ko'proq Jabrayil alayhisalom bilan Qur'onni qaytalashatilar-da. O'shandaqdan hurmatli musulmon bir tug'anlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiyan aw ghanan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fa sharru ghaibin yuntadaru aw as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amar." Ravohu Tirmizi. Hadisning mazmunini aytamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Sizlar yaxshilikda jarish qilib, sizlar je bo'lsa to'monki narsalar kutib o'tirasizlarmi?" dedi. Birinchisi qanday? Unuttirib saluvchi kedaylikni kutib o'tasizlarmi? Ya'ni odamga Alloh taolo shunday bir kedaychilik berib qo'yadi, o'z Robbisini da uritadi, barliq narsani unuttirib qo'yadigan kedaychilik keladi ekan. Boyoq odam o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi ekanda. O'shonday bir kedaychilik kelsin biz sizlarga deb o'tadi payg'ambarimiz. Avg'onan mutyan je chekdan oshuvchi boylik kelishini kutib turasizlarmi? Odam shunchalik bir boy bo'lib ketadi, boyligini botira olmasdan nafsi qalosini qolaganin qilib Alloh taologa shunchalik bir itaatsizlik cho'q dengelga chiqib qoladi ekanda. O'shol kelganga cheyin yaxshilikda jarish qiladi. Je bo'lsa marodan mufsidan buzib saluvchi, odamni o'limga olib boruvchi o'rini kutib o'tirasizlarmi dedi. Ya'ni odam bolasi ibodat qilish uchun bir odam o'rish shart emas ekan. Je o'zim avariya bo'lib bir qo'li puti sinib uzilib ketishi shart emas. Odam o'shoga cheyindagi Robbisini kelib ibodat qilib, o chekani sajdaga qo'ysa bo'laveradi ekanda. Biz shunday ekan, qachon bir qiyinchilik kelsa, boshimiz ishimiz yurishmay qolsa, anan keyin bir o'qitamiz, Qur'on o'qitaveramiz, damsirada Alloh Alloh deb qolamizda. Biroq unday qiyinchilik kelmasa, biz yuraverayotganmizda g'aflatdacha. Je au haroman mufdinan, je bo'lsa shunday bir qarichilik keladigan bo'lsa, jo'q qilib saluvchi qarichilik keladigan bo'lsa, odam shunchalik qarib qoladi, hech bir amal qila olmay qoladi ekanda, subhanalloh. Av mautan mujhizan jawsam kutuvsizdan kelgan o'limda odam bolasi bilmaydi ekan, men qachon o'lib qolaman, qayda o'lib qolaman, odam bilmaydi. Mesela odam Qirg'izistonda tug'ilayotgan odamlarni ko'rib o'tasiz, chet ellarda o'shol joqda ajali kelib, ne qilib o'tadi? O'shol joqdan o'ligi kelib o'tadi, subhanalloh. Odam bolasi hech kim bilmaydi. Qaysi yerda o'lishini, qachon o'lishini Alloh subhanahu va taologina biladi. Ana hech qaysi farishtalar bilmaydi ekanda. Oxirgisini aytadi payg'ambarimiz: "Je sizlar dajjalni kutib o'tirasizlarmi? Ani dajjal chiqsandan keyin ibodat qilamiz. Dajjal chiqsandan keyin biz yaxshilar ko'yitamiz deb o'shuni kutib o'tirasizlar" deydi. Yo'qmi qiyomatni kutib o'tirasizlarmi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi-da. O'shandan hurmatli musulmon bir tug'anlar, siz bilan bizga Alloh subhanahu va taolo yaxshilikda jarushiga hukm bergan. Alaymin jamonlikqa kelganda Alloh taolo aytadi: "Va la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dushmanchilikda, jana gunoh ishda bir-biringizga yordam bermayglar deydi. Bir odamga siz gunoh ishni yordam berib qo'ydingiz, bir odamning jalg'on aytishini siz sebepchi bo'lib qo'ydingiz, siz o'sha gunohda sherikdesiz-da. Jalg'on guvoh bergan odamda o'sha gunohda sherikdesiz. Misol qilmagan odamni do'stim qilib qo'ydim deb aytib guvohlik o'tib berib qo'y desa, yo'qsa bir mashina sotib zo'rda maqta berib qo'y desa, anda o'sha narsani siz qildingiz, siz jalg'on narsaga guvoh o'tgan bo'lasiz. Gunohda birday sherikdesh bo'lasizda. Ramazon oyida turamiz, qanday gunohlar savoblarimiz ko'p eslab olayotgan bo'lsak, Ramazon oyidagi gunohlar eslab kelaveradi. Bir gunohni eslab kelmaydi sizga, eslab gunoh keladi. Bir jo'la g'iybat qilsangiz, eslab g'iybat qildi degan yozilaveradi ekan. Sababi savoblar ko'paygan sani gunohlarda o'shanday darajada ketaveradi ekanda. Misol aytadi, bir odam Makkaga borib ibodat qilayotgan bo'lsa, har bir rakatni 100 ming rakat o'qidi degan savob berilsa, o'shondaylar o'shol yerda qilgan gunohsidagi 100 mingga ko'paytiriladi-da. Bir jo'li g'iybat qildi desa, odam 100 ming jo'li g'iybat qildi degan bo'ladi. Bu umrning oxirina uchun o'sha gunoh jetadi odamgacha. 100 ming jo'li g'iybat qilish uchun odam qancha yil yashash kerak-da? O'shandaqdan hurmatli musulmon tug'anlar, Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni shu Ramazon oyina yetkirdi. Bultiri Ramazon oyining keyingi oyda yaxshiroq ibodat qilam degan odamlar yo'q hozir orabizda. Keyingi yil Ramazonni yaxshi tutib olaman, namozlarga oxirgacha turaman, taravihlar to'liq o'qiyman, xatm Qur'onga to'liq qatishaman degan odamlar o'sha bu yil yo'qda.
Себep алар өзүнө өзү гарантия бере алган эмес да, мен кийин боламын депчи. Бирок ошолор ниет кылып калды, кийинкисinde дагы мындан да зор кыламын деди эле, кыла албады. Алар уже бул өзүнүн сабында жок адамдар да. Аллах субхана ва таала сиз менен бизди бул Рамазанга жеткиздиби? Эми кийинкисине да жеткирсин. Бирок кийинки Рамазанга чейин ким бар, ким жок, аны Аллах Тааладан башка эч ким билбейт экен да. Ошондуктан ушул Рамазан айында биз жакшылап өткөзө турган болсок, Аллах Раббул Зат берип аткан неаматты кадырлай турган болсок, Аллах Таала сиз менен бизди кийинки Рамазанга да жеткирет экен да. Ушул Рамазан айында сиз мисалы 30 пара Куранга толуктур бердиңиз, таравихтер калтырбадыңыз. Ушул Рамазан айы себеп болуп сиз 5 мал намаз баштап калдыңызбы? Аллах Таала кийинки Рамазан айына сиз жеткирет экен да. Аллах Таала Рамазан айынан кийинки жашооңуздагы Аллах Таала оңдоп коет экен да. Туура жолго салып коет. Аллах Таала иштериңизди жүргүзүп коет. Аллах Таала менен болгон мамилени оңдосок, Аллах субхана ва таала адамдар менен болгон мамилени оңдоп коет экен да. Адам баласы эгерде адамдарды разы кылайын, паланчыны түкүнчүн разы кылайын деп бирок Аллах наразы болушуна карабастан адамдардын разычылыгын издеп жүрө турган болсо, Аллах Таала да разы болот, адамдар да наразы болот экен да. Аллах Таала да наразы болуп калат, адамдар да наразы болуп калат да. Эгерде адам баласы адамдардын наразы болушун карабастан, Раббим наразы болот ушул ишимден деп туруп, Раббисинин разылыгын карай турган болсо, Аллах субхана ва таала пенделерди өзү разы кылып коет экен да. Яни адамдардын жүрөгү Аллах субхана ва тааланын колунда экен да. Ошондуктан жакшылыкта сиз менен биз жарышайлы иншалла, бири-бирибизге мактанайлы. Ушунча адамды кылдым депчи, бул мактаныш үлгү сыпатында болсун да. Баягы текебирленип, жоксо бирөөгө мактаныш эмес, ибрат үчүн болсун. Мен ушунча адамга кылдым деп жакын адамыбызга айтып, сен канча адамга кылдың бүгүн досум, жоксо канча жолу зикир айттың, канча жолу салават айттың ушул Рамазан айында. Жөн эле курсак ачка өткөзүп эртеменден кечке өткөзүп койдук. Балким сиз Куран окуй албайсыз. Эми Куран окуй албаганга жараша туугандар кичине зикир кылып коюшубуз керек да. Субханаллах деген зикир бар, Алхамдулиллах деген зикир бар, Астагфируллах деген зикир бар. Ушул Рамазан айында сиз менен биз күнөөлөргө тооба кылып, кечирилип, энеден төрөлгөндөй таза болуп кетишибиз керек да. Башка бир адамдар орозо кармабай жүрөт. Башка бир адамдар күнөө ишин дагы эле кулланып атат. Аларга барып эскерте алсак, анда эскертиш керек. Бул сиз менен бизге важип болуп саналат да. Колубуздан келеби, сиз менен биздин сөзүбүздү угабы, барып колунан кармап, керек болсо отургузуп түшүндүрүш керек экен да. Ушундай бир ыйык Рамазанда да сен жеп ичип жүрөсүңбү? Ушундай бир Рамазанда да дагы эле күнөөң кылып жүрөсүңбү? Аллах Тааладан уятпайсыңбы деп, ага кичине катуураак айтып түшүндүрүшүбүз керек экен да. Сен ушунча адамдын көзүнө алар Аллахнын Рамазан айын ыйык кылып урматтабаса, Аллахнын динин урматтабаса, ал адам качан урматтайт да, субханаллах. Аллахтын динин урматтабаса, ал адамдын акыбалы өтө оор болот эртең кыяматта. Ошондуктан өлгөн адамдын бир эле арманы болот экен да. Не деген? Раббиржиуни лаалли а'малу салихан фима тарак. Аллах, мени кайтар дейт экен да. Кайтар, мен жакшы амал кылып калайын деген башка арманы жок экен. Мен нар жака барат элем, бур жак албай калдым, мону минбей калдым, ойда жашабай калдым, арманым калбайт. Алар алман эмес экен да. Эң чоң арманы мен жакшы амал кылып калайын деп адам баласы ушул эле нерсени айтып калат экен өлгөндөн кийин. Бирок ал кайта албайт экен да. Себеби бул дүйнөдө жашоосу адам баласына бир жолу берилет экен да. Ушул Рамазан айы сиз менен биздин балким акыркы Рамазаныбыз болушу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу жамаат, ушул Рамазан айын жакшы тосолайлы, жакшы маанай менен, жакшы ибадат менен, жакшы зикирлер менен кылып ала турган болсок, Аллах субхана ва таала Рамазан айыбызга береке берип, соопторду көбөйтүрүп иншалла жакшы бир таза руханиятты алып чыгып кетет экенбиз да. Ошондуктан намаздарга дагы эрте келип, эгерде күтүп отура турган болсок, зикирлер кылып, намаздан намазга чейин күтүлгөндүн сообун Аллах субхана ва таала берет экен да. Аллах таала баардыгыбызга айтылган аят хадистерге амал кылган мүмкүнчүлүк берсин. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا رحمن